Pulau Poho. Pulau Poho akan ditonton. Saya saksikan dulu hanya di SKD Jangan lupa subrek. Di Kampung Garudu kita berkumpul dengan semangat yang takkan pernah pudar. Di setiap sudut, dalam setiap cerita ada harapan yang selalu terjaga. SKG Sketsa Kampung Garudu, tetap semangat, kita takkan menyerah. Dengan tekad dan doa kita berjuang, merajut masa depan penuh harapan. Melangkah maju bersama, bergandeng tangan. hujan tentunya. Aduh, iya mah sareng hujan juga deh iya mah. Yang kurareh yuk jelema bikang eueuh yuk. Nyeduh-nyeduh kopi acan yuk. Marana nya. Yuk ah, nempok ka dia ah. Yuk. Gor, hei, ini orang ngamen kemana? Jadi Gor, orang bisa muter bayi di tadi. Harus ke jalan suka naya di rumah. Oh, suka warganya, suka air barakan gitu, kayak bos gitu. Ya siap. Wah, kayak gitu. Assalamualaikum. Salah. Aku heran, aku heran, aku heran, aku heran, aku heran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heran, aku heran. Iya, jadi sing heran-heran bae, heran kunaon ieu? Heran ke Pak Haji eta bunga kos kembang jambu. Oh, kalau Pak Hajinya. Pak Haji sugan aya sedikit rezekina, Pak Haji. Aya. Nyanyinya gantinya, nyanyinya ulah heran-heran we. Ulah heran ya. Nanti woi iya ngomong-ngomong pelit Ki Haji dia. Haji pelit. Pak Haji pelit. Aduh gol, Haji Margol, Haji Margol. Woi siap budak. Bangsa tuh budak. Saya sekolah. Aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon di bae ya budak? Di tadi aya naon di? Iya, ada sumbangan. Makan di naon? Ya kan acara mau sumbangan. Bahagia mereka gampang, saya masalahnya. Dari tahun apa Haji? Ya. Kita kena si sabaradi saurang. Ya. Pak Haji sih ya nama baik. Kita ada secantum sabar lu karbit. Anu 50, anu 20, anu 40. Kalau murah paling lebih 30.000 Haji. Itunya. Haji negara ya. Coba ini mana dia?
Haji, atur nuhun ya kami diberi duit ya, atur nuhun bae nu aya. Pak Haji doakan ku kami ya. Amin, amin, amin. Jinten detik gede ku kami doaan. Perlu eta mah. Amin aminkeun Pak Haji ya. Supaya Pak Haji moga haji deui. Amin. Pak Haji pelit. Amin. Pak Haji medit. Amin. Pak Haji korek. Amin. Nuhun Pak Haji ya. Amin. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Kan kita budak ngado anak gitu amat kita mah asana kita menyindir ai kita mah masalah deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enon bahaya tadi pengamen. Sodako. Enon ya. Ya Pak Haji, orang candahat dulu poe. Tah lu sana jeung Pak Haji. Oh iya Pak Haji, yang candahat dulu poe. Lulus, emang dahar. Kamu Pak Haji? Karunya lah kalau dia tertega. Kan? Enggak. Tadi tuh. Ya, betul Pak Haji. Halo. Eta si pengemis aing katipu mere duit ka manehna. Aduh, ieu enak nong proyek ya. Kudu ditong geus laleungitan barang lah. Aleng ya. Kurang derung gitu. Oh, saya no. Gawe nu no. Malam minggu orang kadang aya Pak Haji orang gajian. Oh iya. Malam minggu jeung anjang. Berapa budak? Mudah-mudahan hari itu dikira. Iya bener Pak Haji, pagawean pokoknya mah beres. Tuh lagi rapi kan. Alhamdulillah teh anggeusnya. Sudah ngomong bae geura gawean. Oh, siap. Iya ngomong-ngomong Pak Haji, ieu pan malam minggu. Nah. Iya, kami pan ieu nya meureun. Ulin Pak Haji. Oh, kira nu kos itu teh ala ringet bae. Penting no gitu mah. Ya no. Itu jelas lah Pak Haji. Nangis di dia gajian mah. Nah, siap Haji, nganggeus ini lah. Ada. Berapa poe? 7 poe Pak Haji. Kamu? Bang, genep poe setengah poena pula. Ising bae teh juta asup mencret ya. Atuh teh bisa lah. Kenapa poe bae? Kata nu sok kuat setengah poena mah dihitung. Atuh ulah. Lah kadung anteng ising bae di dieu nya. Kanyahan gawe we. Dah, Nuhun Pak Haji. warna gawenya. Mun gajinya? Pak Haji ndek balikan ya. Gajian. Bisa uli. Minggu malam yang panjang. Lebih asik buat pacaran. Kamu dulu. Ayo. Seding aja jalan. Aduh. Sebenarnya siap ada duit. Emak. Belum cepet. Sarua. Astaga, eta Pak Haji ku korek-korek amat nah. Dasar Haji pelit. Mudah-mudahan di jalan nabak derum. Holah. Tadi kayak kaleng susu. Tolong, hei. Tolong, hei.